Ebi babigamba abebembezi ba disitulikiti ya Rubirizi babantu babuganaho abanyarubirizi na munonga bakama baza hoteri n'abandi abarikutaayisa abantu batari b'omuringo gumwe oku barayirinda endwara egi. Disitulikiti egi ekatungaho abantu bashatu ababaire nibeerarikiriza kuba baine oburwaire bwa Ebola kwonka kubagyerizeho kubakyebera bashangire batiine enshonga yoona okurugirira abashaho. N'amazima niyo mwazo tufunire alerts za Ebola abokuba tutiirewo screening points borders za district yetu kandi ekiro kya Saturday ba screeners bakashanga emotoka emwe ey'obuntu erimu omurambo gw'omusigazi n'abandi abantu, so batwalatinga nka health department twazayo n'amazima munabo begurimu mu district ningashi omihanga yitu twino kwerarikirira aho indwara y'ijire ya Ebola kandi bitunga district ya Rubirizi abaje mutererine na Paka na Kongo, so tubasa kuba turi aha risk empango yo kureba twaye indwara y'ataho mu district yetu ya Rubirizi. Abebyamagara mu district egi bakwatanise nabo byo kwerinda batireho empenda n'emiringo yo kurwanisa oburwaire obu okurabira mu kureba ngo omuntu wena owaza kwija mu district ya Rubirizi yabanza yacheberwa. District niyo district emu omu high risk districts ministry yegambireho abokuba nitusharinga border na DRC via Lake Edward. So what we have done as a district, we have put tutireho screening points amyanya yetu. So tune screening point Sina, tune screening point Kishenyi, screening point Kazinga, screening point Katunguru na Kashaka. Chairman w'entebe ya katana bwa district egi tiyakomaho yarabona bakwasibwa omurimo ogu ogw'okukyebera abantu n'okubaragurira oburwaire bwa Ebola ngu weena orakwatwe nashaba omuntu weena ekituga ngu agire eki yamukorera amateeka nigiija kuba nigamukoraho nk'okugakuragiira ngu ahabw'okuba obuheereza bwona n'obwa busha. Okugobera obuzibu by'abantu kugira ngu hatiyijire Ebola noneho ngo ogobera Ebola omuntu ofunaho wamufunaho bwa Ebola no. Itwenka Rubirizi district, I still want to echo this. President, His Excellency the President, tukachiriza na hungu ekishanye eki no sleep no corruption. Oshoma kusturuho abantu abari bakora emirimo ejo abari bascreening abantu bari no sanitizing abantu abari appoint sezo zitireho bashashirwe government salary yaberuho payment yaberuho abagaruka barabara abantu babutosha okwerindira kimwe oburwaire obu ahabw'okuba nibwita kandi bukwata kurabira omuhikanisa emibiri. So we are calling upon the people of Rubirizi district in general, in all the industries we are, education, health, hotel, markets, to be on Ebola alert. We ensure that we put in place SOP sanitizers, we observe social distancing. District egi kurabira omu by'amagara batebekaniseho irwaro rya Kichwamba Health Center ya Kashatu abokuragurira weena orabe nateekateeka okuba aine oburwaire obwa Ebola abwa district egi. Kozire tutirewo Kichwamba Health Center 3 nkomwanya gwitu ogwa isolation. Mu ihanga ryona abantu barikwingana 9 nibo bamazire kuhamibwa kuba baine oburwaire bwa Ebola. Amakuru agagasha kwa Olivia Nasasira abwatari West mu Rubirizi.